I pozdrav svima ljudi, ovo je prvi klip na Funky Pants kanalu. Ujedno i uvodni klip. Danas igramo Hearthstone. A od sljedećih igrice koje ćemo verovatno da igramo to su World of Warcraft, League of Legends, Ark. Minecraft, možda. Pa možda GTA 5 ako se nađu prihodi da obezbedimo uopšte da igramo to. Pošto trenutno nismo u stanju financijski. Ark. Možda ćemo i Ark, sigurno Ark igramo. Ako se vama svidi, normalno. Ako hoćete da vidite neke od ovih igrica ili ako imate neki svoj predlog, možete to da nam napišete u komentarima. A sada se bacimo malo na Hearthstone i na to kako će sad da me odere komačku. Ajde Miloše, pokaži mi šta znaš. Šta da izaberem? Šta da izaberem? Najviše mi se sviđao za sad. Nego te ubijem ja ovu hijenu. Ne sviđa mi se baš njen efekt. A daj ve! Stok. Pogodio. Šta si mi to uradio? Li... Si mi pokazao, bate, znanje. Super. Ne zamerite ako... Ako šta? Čekaj. Au bre, pa kakav... A vo ti inficirani Wolf. Lele bre. Koliko ti toga imaš? Pun defense. Ovih, što sam radao? Na kraju ću ja da uzem da bacim weapon, be nemam i druge. Ko je bolje? Ne zamerite nam ako malo izleti neka psovka. Što bi zamerali, vete, muđi, on psuje ko nadrogirana. I njegov otac. Pa dobro. Dobro, Kika se vadi na majku i onda tako. Kika. Kika be. Blage be, nikad čuo. Dobro, ona... Kako ti objasnim stane? Samo otkucaš Kika i izađe ti, vete šta? Ko još ne zna ko je Kika, bože. Bože. I ti mene teraš da znam ko su stuberi. Pozdrav za stubere, najbolje youtubere. Ma bege bre, meni idiokratija najbolji. I znaš ti još te ko je idiokratija? A? Znaš ko je idiokratija? Tupčo. I dragi naši, ovo je kraj današnjeg klipa. I ako vam se svidio ovaj... Iako vam se svidio ovaj klip... Još me nisi ubio, čuti tamo, još me nisi ubio. Lajkujte. I u komentarima napišite koje igrice bi htjeli da vidite da igramo. Ili šta bi da snimamo. I... subscribe-ujete se na naš kanal. Hvala vam na gledanosti.